So today the question is it right for your partner to pick up your phone? Say, being it a lady or a man, say only being it because Asimbia by was a man ne say waware na ire na asoba na nche da nyini ni onyini ni to the extent say owa adwumam na ofre no kra na say wamfa oba na betu ka ba adwumam abehwe so wa na ono nso na adwuma na wo ye no nso no asa adwuma na o me straight kakra ti ada bi okwa adwuma man ne na e ka so okwa adwuma owa adwuma na damfo bi friend say deal bi omra mehwe na adwuma na owo mu no nso no o ye adwuma na yensa anya adwuma foforo won nchen yehu a ebe yi wadi okay ti eno na e ma ne ka kire ne boss say na ire yare pa anti opeso ye fast no ku fi na odi ne ko hospital and no ye fast no free because that was the only excuse or ma ye de be man so onko okay to ye fast na okwa akwohwe ada deal ti okoye no so I say no ne guy ni ye meeting ne say na ire nso afre ne kunu na onfa afre office line na onfa ti ho na oba ne ye na adwen say ne sa de obeba adwuma na waba be di nti ofre ne kunu onfa to obedru adwuma mu a na manager no say oh no be say we yare na obeden wa ha ukuna kra me so yare sesi a sa oboa ni subaya no mpratwe sa mpratwe basa oboa menyare my friend is on fanu tikwa na me mabe na ne manager ne sa inti me weka no nyare no abetwa me ntro so ya that means okotwa shabu bi wo ba bi ana be ma ne bai na letter eda ho se yi dedi because ne ira be ka se onyare otwa ntro adwuma ne tesen so chesi ye ntwa ntro e na wo ye adwuma no wo se adwuma no ma ye nya adwuma foforo baby ti sabra me no ka se pesi ye yi bra na di sa so sabe wo pa na wenye ya inti bra sa so papa no kodru fie no e no se ne ire nso am ye yi na didi a ono nso be jai no na ye yi madi se me ye adwuma na me de hwewo adwuma na wonya bi na wadi ada no anka no kra nche o ire no se bia o ko baby na o bia ne se o ka se wono wadi kan akwa adwuma dada so it was an impromptu call and aba say kla adwuma apai bra na yen fa yen san coffee fan we acha wana e bi wi no bi age ne kaka hye no to enye sa sanity oba wanji wunni no oye ne de wanji wunni that but me nim adeboni a be ma ne ye because e adwuma na oye e na adwuma na okoye aba no wo enu a bia na wo bedi e di ntine se wo be ma no ka se wo yere yare wa bra oba no so nyare bia ne se ti se ya ba ye ti adwuma mu ne yakra se boss ene de e pese ye koye adwuma ba bi fufuru nti ne ye nya adwuma wa e basa nti wo so otwa ntoro ene ntoro ne the only one empoma da ho a obeti be ma ni mistake oye ne se na wo senka o frɛ ne yere ka chense sei ni na nkamaye na ba ne nti ase se omi kunu koye adwuma wa ha but we twa ntoro a kire ne boss say meme na me yare but that doesn't warrant oba ne say oba madwuma ye fa me ne wa adwuma na ase me nkwan ye fa madwuma na so ofre be ma na wamfa na oni hu nkwan so ko na adwuma o da bi eye de am be fi enye fie na me not yeah me ba me na abonten da aware me hunu mi se me na abonten na ti eye de am be fi nti twen oba odo no kunu aba miwa ene me frɛ o dodo na wamfa na on kyerɛ mu o kyerɛ mu wie na se enkyerɛ mu na ode ma ona nto waso dia na wo bibia na wae wa antwen udimirika aba obae no kura ne boss aka kyerɛ o se no ne se wo yare nti girls smart na as a smart lady udie ebi kwa nkame so ebi a me frɛ ne se me yare but dada o medure nti na me so ma ba ene ebi a ya bonsa ho ti me kyerɛ mu se me kyerɛ oboa ne masem no na ayɛ boss no no onpɛ ma ka waware enye oba no waware no eno anu no ye kofi wakofi wo kwa wafre okuna tenase miura ene me kuba wadwuma mu o boss say o say me yare
obe family akọ hospital different deal ma be fi nti ene be kirem hospital kro hwan na ade ne kọ hospital no onche o mu say adwuma ne mra te sei nti na manya adwuma foforo won chen wase mekoye it's equally giving me money eno bia na ye didi ye di twetwetwa he oba wo behwem na ye o pay life bo gayere eno no ade bo gayere fo ya na omono ya na omayede o se bo gayere fo no adwuni wura etwam adwuni wura abra nikoni kunu ko bi wura abra enchine wura abra to obeje a ni nyina so be ma ibotum ese adwuma yi na wagunu ayi ma me be se boga ho nye na hi se ni follow back boga se be do ma ya na omdi omachi boga abusa o ma me ade ye so si 2 cedi o se ma me ne bo de be tua 50 pesos enka boga so be tua dollars yi wono ho follow back for no na ese wagu adwuma yi it is say adwuma no so na me di hwefie it is say na me ti fie be da edi nti onko na onya adwuma eye den a madwuma ase yi de asore dan be se alele nkuen obi bare wadwuma nse yembo ye redada na adwuma ase am ti fie o wade nti se ne se ye betena hu no obi are malele nkuen ade ene ye kwa na mentena me ba bi na se alele nkuen na enya me de abie mo be mo obi are na wadidi die a ende wa wase nti wo hu ne se decision na be ma na take no o sha se na me twen se obeka se wan kasa anka ka ba ko be ma no na o se o kasa de nti a wo se o kasa ne se ade nti na wo se oba madwuma ide ye mfa ne se ya bufuo na bae na wa beduru adwuma obeduru adwuma ma boss akasa na obi a o yare na wa ba ha ukunu se o yare obefa wa ko hospital hune se bibi asi enti na me kunu afiri adwuma entempa na o de wo kwa kwatena se twen wuku eye de wo beba eche se den edi na wo twekora wo beba fi oma wo beba mi wura me ba wo adwuma ye se wo se me yare o bo yare ama me che se onya me abekume na wonyi ne ho ano se enye ku na me pese me ku adwuma ne baaye na wo se me koye na me nya kakra to nchen ya nyina edi bedidi ye wi a esi ewo ho no se wo begie di se wongie ndi ebegina sika wo de beba fie so na be kira ampa se okoye adwuma na sa me ho na se e be kom kura na ho de meeting ya amfa ahanso ba ya ahanso abo se ho no na enye enso CDs a bia ne se wo frɛ no mu ye meeting afi na no mo ko points no etizi emfa ne se meeting ya si proposal on de koye anto adwuma wura asunu sa wo se emfa ena wa me na yi na di wa hanso nti sisi yi maame ubedidien mi medidien bia e be komi na nkora wo am de ne be ko school de no mbedi eze aha so egu Ghana ha weti Monday duru na oba nko school a na kwame ada na wa nko school dise o twa ntoro so yare oba ntu ntimi nyare 1 month nto aso dabi Ghana ye bebusa sa ade nti na wa nko school ni aho ne ye be ayete se oba yare ni obi na amfa ne nko hospital na me wode de ko hospital an nka se woda dem nti ano na ne tena ba se me nko adem sori a me hono gare obi a mebusa me se bra ade nti se gare no no obedi ensome ne de nka be ma ya some no mienu na wagunu no de nka ye benya bi na ye mienu ya me se didi ho no me se wo be kom na oba wo sene bogayire len wure ba len mami bi eyi ntuma kua na waje eyi ba ko ikente na wajiji ne ma wo be kom da bi e be da na yire ka na eno a na watua ese wagu adwuma ntuma wura ba ahwan sika ne afa enji fi hu ni say is about time oba de be ma phone da ho a esese o ma ne da ne be un say ye were 3 types of phone your cell phone okay ene ye wo ba ku ibi use wa efie de yes ene ye wo telephone de ahoma so yi cell phone personal phone enti na obi a wone de no enti ade na wuja wo de ho se me na me eye me pese me de ama wa se ne me ra me ni airtime on my phone so ma me fa wo phone free okay wo se ye de ye ko okay e bi kwa ma wa ye uya unu kwa se ko baby a wo number na da ho na de ma de abrem because
me cell phone, it's my privacy. It's na me forward the okay. He yeah, name you know how person when you be in tema. Oko o partner phone. Pressure. And a broken heart. And a broken heart. And as I condo soon, so free soon. No offer Bema phone and I offer girlfriend. Offer. Oh, the offer and Yahweh, Shadako, you have pictures, Mukake. Ubesu or na. So, Ubesu or condo soon. Foul partner, foul phone. And now say, we see it to make us say, or pressure buffalo. Opesa Kosra. Yes. Opesa Kosra. Now I come about Nibia. To say a slim atnas and all boy, you know. O far phone now. What they uncover be and co what up the end they are come about SMS. Ubenya bio. No was soon kakra now BP a Kosro. No ako hospital a check. It's a ban on my ranger. I'll ban in the phone man. What's now, baby? And no one. Me phone dear, me amity hey. O farmer phone. Day and ubesu. I didn't know this. The NT I day and ubesu and say, yo, in now for phobia or him come my bedino. What in chain? Say me boss slim or how better I say, me say, slim tin office na ya dem in nigga be ban office. I do have no I say. Me get near I drive no. Nipa na car say me and slim say, hey, you work. There may never know I be. Even him say ye meeting na slim or what, there be no one never be. Sana obedwene nti se wa fa me phone wo me ne be na wa chata na we ka say su na abesu usu wie na onya blood pressure na wa ko hospital ne ya wo pane na wa sa asan aba we di asem bi eni nti phone ne de me I don't understand the concept of going through your partner's phone enya wo de say ye mienu you look my near Alaska. And I said, it's form you phone. Said there be account number boom. And no dear. And no cry say your co-signatures. Quite me sign ko yibi. And I'm so need to me sign ko. And eh wo baby you do e bia scan mu pagya wo say emienu nyina sign. Yes I. Say no be sad there. And there say emienu ye phone. Nti wo fa. Na de aye de ope. Me so me fa na ma de aye de. And no cry no. Me number ma save you was woni ho kwan so friend number because I am a number nya wo de okay nti me nti ase de nti a oyere be call kunu fun adwuma bi wo ho a wo se wo daada nipa no eti ase na wo de gi adwuma ni bi wo gi wi a atina baby okay abuja for sa eneti person win no so e de no mami hu also the comment section as be ma no o ho kwan so ojai oba no ana say we nya no kura ye nti ase brotherhood be come am ni ho sa ma mi bi no brotherhood be disappointed ma mi bi no wa ha enye san so we nya na isha brotherhood meet na dey be yeah maybe onya brother anya brother bi abuzi asara Djka ya support TV bobody also be subscribe na press the notification button na videos ni bi bring so ba na ye dia bro your friend person win did ni Djka ni dey bro ya tie Monday to Friday on Kesben crank bye bye